Kenyam bana racha kui deportation. Uh, Deportation and latke kume merkeme. Kene kume South Sudan. Minchi kene mat ko te kene dang badak tibiken kanang re wish kujuba. No. Kene the Tony ken shika South Sudanese national. Ken kajiwine to goal. Dio jen eno riudi and donka ji Asia ki tanin ki jimar keme. But ken kanetimo dega cholono ken kajila jeng ni ki kachwer. Ala tandien kaneti nangnat no kari kodan teke kane dang badatin konti lat kano ba nangre which ka South Sudan. Na me amat me sha mat kuma South Sudan kene kumer keme. Ano ba chwer dang badak titi ba kanang re which ka juba. Gwijedi ano ba ne ti jidwiri ti chalade woken kene ti tanin chiga nanak tandien kokan type tandien kokan match ano wa chiga ti jega long chicken la ngaje je gwan wo kum merke me charan cheji yen ba la je yen ke major ala michiring mi di long michi jalat ere ga mo ba jikule dwek keje so dweje dwek keji ba ji yen ka runtun wan ajen do bran la to tera ramimo mila normal mi de yen kume merkema lora ba chaje de mi yen enyok and first world country mishet ke jimerkema no de ken ramimo rami jek no randien michiti jeglat rammo neng nat ki ram lush nat ba jenang re wich ka third world country mishet ke South Sudan no mo chichong migi kona ano de na de ganang re wich ki juba ne dang badek ti sia South Sudanese no ka bak na jugono nanga ke ka we dun chirme kan ko lat ko kor gwasedan chetigani di kan nang na tanien ke juwin to god ka chwa kan ko no buga tere wich ka juba so na me munyo do mo nyodo jeno ala kuma South Sudan cha jigano ke juba cha jigano jen gwadan ba ji jeng ba la we yor kan ko mien gu yen na record tere wi ke juba ano take ne tin wana long to jeng ne ken along ka East Africa kelo til nang na ti charo de no dol ka juba rai nam rai kon dio jele yana ling chang no take ne lam la kwang na la ka match no kwalke ne mene yo tin na ka bang cha ne ni ju ka dor mi te ji ba ja kan ka bom so ne da talk ka chur ka ne de content chika real South Sudanese ala South Sudanese chika chur no kon ka to mishi dundi shija bany piny teram de jana dere be je gwasa danan she banyten aduno on tama chane de konti la sa Sudanese cha kengye ko ken or they can sure ke de ken na de ken kakan do mi chite tinawal but right now everybody should learn kakan grundiality gwad mo chi sure wan che gore wi juba so gwejen o she chonga no de South Sudan de sure de ko dolten ka jin gwiche di no mo dera mugwa wal che dia mugwa no me bebe ngoda kan ni nyur kan la do sha nang re wiki juba right now not yet kan la ran shang ran bene ka bachalat ke shang ro kan shang jo ka jen pai baro to kontine eno ba ne to ba ka deport ba ka nang re wiki juba so jen dana le ro de tema ke jen dan en chi mugwa chi le mugwa na mene rawda gwasme ban dil right kata dan en we independent ke jara independent South Sudan ba ben ka shanka bangwan ka pai baro ron kina dangro jen dangro dingwan no take a teacher me chati gwasme en wona ne ala independent dung South Sudan ba jer wonon wel ngwan din ka shanga bangwan ka pai baro alo bi South Sudan ba take run wel ngwan ala independent mi mo mo gwa lo ngono chi kum South Sudan che independent che jek ke je chonga la we karwade rundi alde kon chi kon nenen wo neti ngwan kuna struggle ko de South Sudan dere chong gwam tana chenga jektin a jalap me kana rodi na da ka ke no ne kana ni chiang no chenga na jek no bokana helicopter gunship ni
rei role South Sudan ke la mun South Sudan ke ku kana kan gala rejected no more gwade dan again the same way let kid me yadi den tama don ware bogo nuare dor tin kona take tin ko ga displace the same way e chala de jalap again let kid me yadi de montama Marai kon ga independent or independent charge yes independent charge but independent take mission no take a change me no re wiki South Sudan independent gwaye lung chilo ne wan che tet ko charge jek ma right now tell lo na ten what na ka country mishala South Sudan bare gene tele kor mishana kapchong ne me kwa independent kwa jeno kore dane the same thing e lero da kam bin ga jalamni ajene tene tama kam nuare kana ja gwa mi mo use kirma yadi use ne tactic e dane sha use the jalap you know jen no ne ter kam nuare kana jang me chi to ka 1991 ka bor so ne me keliu a lot kirma yadi den do bi mal be tere wi ka so da ne kirma yadi ko kir dwale ka do dan ende mal de je ke do dan de ko kwa de jala ke je ko ngai kona gwan wo cha gwan pinye no ke 2026 chanya ndang red bakel ka pai waro ron kin dang raw wi ndang red bakel ba kuin kwari ba jala but kir she ready commission kana mo so chano so no mo jage kuma South Sudan ko betere ko retin wan men yana tama ko nwari ko ka mak dor ken ko de kentin jo are wini kan tin kon tigitin ken nwari ka gor ko gwe jan go run mun kwar we chop shi kume ki nwari shi kan bi le vote ke tel election bi kan lalat be election be chu yotin lo bi chu panajen wal ngai ko na gwana wona ne ko ne ken mi yadi ken uri shala bol na ka good time kwa yi manan bro lat ko gwasen be ka party den ki bon dan tigitin la bon dung SPLA ke in government so na mo mungud so right kon gwata me ka ku independent so independent ke rundia dan wel ngwana ti tele mishalat tene korthen chingna beje long nakin ma yadi na within those 14 years tikin ma yadi she more than 400,000 people shekenak okay or more than that ne ti job ke kin the kudan wan ke wonyam na me kan karwade ke 2013 buga 2018 ne dia le ko ne shilu 400,000 right now ka karundi ala ko kena tie benega in 2025 wale murai kone anyo the gen wachi pengmi di cheliu kanerun la independent la be la loina la tede sha country cha ejection alwar mal boko ben and yet kirma yadi che kuma che de kabe tedene gore gen wo be power ke liba centralized ke be jele la dunde lo bani di alba control tara che gore no te election no balat use a system yoske je Kenya sorry je Uganda ji Kenya of course the kuka neti la ken kware la ken na kwanya la ken telekare bare ja ka Uganda gwata me en me kirmi yadi de me michal ke 7 me miteket kalia Dr. Machar sorry miteket kalia would michal ke me Dr. John Garang de Mabur okay of course then take ted baka yin Dr. Riek Machar and Museveni then the same person right now Muraj South Sudan right now ko ngai konan tamare yiki juba ti deini nying Uganda tigare witti ganke kum kirmi yadi so any influence na take Museveni re which ka South Sudan again yar South Sudan ko country resource ko gale cham no ka chu natin country la jiwich so na me amila roda mu goro de ran der janga tinu ngum tuok gwaza me independent ba jalat ka shanga bango on ka pay baro ron kina dangaro jan dangaro de me ci do nani dang jogon wala be chop ba da ngum shala ta kir me chalani dak way karwada ja joinen ware re wich ko target ke liu an ware ngada je tele do dien mata dor ntame ki mi chiro da bare wich mitika kem ko gwase da ne ko independent kwa je tene tika kem te ken jere kem wa shume na tama kala ken wotine ka wich so ka ronan wel ngwandien ka South Sudan independent joja gwan wo tele mi chala ta chief kum South Sudan under kirme yadit jen kwala gorno de kum de jager de new government de nyoko mo kwa je form gwan me de ne dial de ka paten de transparent den ta de la gore jen o kumba waja jang kan bi mi da komin bi na tama chadi alat ke wajane mene gu infrastructure de alat ke dor jane
mi jin wi don war yang kel yang hospital mo gwa tele je changa do tel mi shalatin so ka janot it tell not skin defendant mi shibben re wi ka South Sudan there's nothing is happening so na me go re kon diala no den are mat den a mat detin content nganga kon de ka weekend South Sudan independent ba je celebrate enimi sikil mi yadit ben pinyu kwam ne dial content tere wi ka South Sudan chicken wer bule gujino ka ne di je jen do badan bo we South Sudan bo ko gwa ka je ne indepay ngode ken binju don nin jok ka kum South Sudan tel mi jalat ke ken yesatine an biate mal bye bye